na songja pia tum pen ke phapon rang ke mai long na che tong dun rang ke abang ko ke to ana tham mire to mai hin pen ninga klong pen churu pa jirlo na pen kadom pa jirlo an part ami na bang so birta na kalang dun kar biang long aching hona rat ke to ana sam sitan ne to mai hin pen sa churu pa jirlo lasi pini jasa met pet rang ke amai ke pha at ke tialam ke la helo kar biang long arap de ta chini lo bosi ka chik lo ke damtang mithai ke thomarni bipartite talks matang te kar biang long autonomous council lapente pijar bijar kita kate song konli na songja potum che tong chom akaching kielong nikre phong bong council atum eviction mate ka thale asayang deng bang ikyang pon ko ate chak dolo boy phechita nikre phochok dera phechita be pini anian tame ka thale asayang deng bang ke itum nek ini kana bang ke teglong de deblo matang te tulira mong ha ame ke thomduma po saram de thale to nek ini kana bang ke la bang so aka thale bang ke lake teglong de deblo lasi pini ke ning kang samse cepat lang lam kali pini bangke akhir di sini je po labang so bijar aku thak kacingki kacesong suri hinira ingkora tiening kan penlo non ingkora trok achitim nangkeli lo boy phechita council tum apong kacechak pen federa pot pini bangke kacesong kejalina songja to hin pen si pulo talks ke lage failed talks failed pusi buter lo ka chingki ke lage pake joy lo chingki pake joy man der lo thang nat alia be der lo rat der phan chong thui der lo pusi gerangke amai pen pini pangdat lo la pen non e prana bangke la puson chingki pake joy bangke ni to hen pen ke koi khelo useless talks abang ke rejected lo ini na bang so amai pen se lage pangdat non genangi bangke chingki paki joy genangelo katharle asayang bengle nang peklang nun tusi pini na bang so chapai pen rada phanda pachini lo la pen council ke jalin CM ke hai tujuram rong hangkan ke chenglok MSC ke to anaphan la pen MLA ke to anaphan sa men pini na bang so chapai pen si pachini lo la pen an par si tame Kar Biang Long Autonomous Council kejalin asi yang tuliram ronghang kedamtang ni phai ke thobarni la bose ka chiklo kaching by amai long bipartite talks along la songja tum aphan alangli asi ke thepen kan check la puson ke lang plot alangli adi GDP la puson alangli ahot ke cipek lang ahot pini na bang so chapai pen tum ning duk cipek lang lo la pen tum na so bang ke hinde lo la pen hijim lo akhelang si mai ka chari pon khala bang so mai long insam jin nangi la pen kaching ki che thana bang ke angdeng le pamine hi poke alangli long sa pudolo tabe CM ahot la puson lo la dak de pulang tali la so phang la kaching wai phong lo tebul ke teng komane phan kang check komane phan ke lang plot la puson na bang ke ang teglong piglo la pen ke tamtangan iku rong pasang ho kan sitame dak rong ni hang ka song aklam long sitame lang li ari munjong benjong ker la kuson a opta chepek lang lo horti dun ken kira ho to na chepak lang to hala so bang li to mahin pen ke khinde no la pen hijim lo la pen ke thomani alang la kuson a ot ka chepek lang bang ke la ke alang li hin pen ke claim ji an aning hang hiter posila kuson a ot nang bar ko ti alang li long answer a bele pon muni na tum ke thak dun ji athaya be lo pulo tang te hala aning ki thinang cheng rom ti hala lo a hopera ot bang claim ing tung te eviction bang claim ing tung te kopia posi pi ni tum na solam piklang rong lo pulo tang te hala so ni kopia posi piklang te lo pulo tang te a thebang la hello kaching ki bang ke tum bang apang pon mong tung lang to kaching che ka che bong bang le ka break lo ni tum che chak de to sita hala eviction bang le chun lo pulo tang te jog lo posi tum kin pe na bang ke ning che be khat lo boy pizza yo ni great pocok et anta non bang ke eviction ke claim ji an hek bang thang ta be den positive ke ni jenan kok la pen do tulang
konat natsi sorkar along nelong angtan pen ke bang kona mana ke ceki betum konat nat adim si alang itum aronde pen kacerai dat ma illegal encroachers konat natsi ke do mahara dagadin talang itum lang tang hekam po target tampo mate sarve dampo ko lang itum tam chak chipi do itum hin pen ta ke dam tang tripartite Assam government council pen kache song tum setong chong ka chingki uta long great proxy dan itum hin pen a list bang pilo hala so din mo ka sarve dam di sarvi kupe polo dami de pulo arjuno ki ko bangke la dak ko do conduct do kong election do kong fond do kong alam silbek lagi sita chini ini tum Karbiang long autonomous council tum punarne national highway atwara long kupini compensation pinya atangka duji mutan de hala dak bangke SK mondor officer pirthia secretary tum ki dabia por ke do amuni ta do sita aron re tum ban ka kharli nangi bolam nang lilu putang te alang itu aporobi pen amuni lagi. Ipor lo akhirnya dapat tangkalong le dei ke. Dapat he ke cara ko malam pinake. He ke cara ko kan hang he. Anam nangi tangka nangi na am sidang ko ke kenchen nang. Eviction akan itum tuning rilo ko tangte nang thakji bangke ni tumari denge force away, police force dorte. Sita dharna dolo protang dake suri police force ta kira hina sikuk try pengetahuan ke leji fana bangke armu do la pen aport itu sita eviction ke claim ji pan ka tharli ji fana bangke police force bang dorte pulutang te amut pia bangke eviction ke claim ji fana bangke aning hangki dola bangke ni tumin kan bangke cicar bang Umar ne ban ke ther je pan pungtang te police army bangke SP DC bangke ni reading situ mane ban ke ther je pan pungtang te sita eviction ala mem le lo pungtang te police bangke ni reading gabe CM trira rohan ke hai apu be si klima amu be si klim la sola mai tum chanchu me lam to ko bola bangke julasi non ethe